ebe board dance wo ana Kyei go asame no piki wo na kwaboa wo akwaboa oda mi je asame na yakoda enti wo mo boa na manager no Prince Atefa dance na no me koye no say o mama nto nyom baako ewo dance na enti wo mo ye na wo mbisa am say nyom be na metu na just nyom metu bi ana o piki say na wo ti na wo says o say kusa akwa bre kuma se ja me de me ni kuma se agba boy mo no fa ko ti be ko dru kuma se no na pan bi o from Ashanti Palace band na ye no mo hin mo bo ayin fie ho mo bo an won ho ana de o nti me ko to Sam Kumi guitarist sisi won we free and I'm got to Kwamis. I'm got to OPK. Some no OPK Jai Jesse. Abba Ashanti Palace Band. Got to Namino on share Jumasi. Tia share Jumasi no na OPK and so a din now to me no and Obito near Mamano. And my OPK. And OPK Jai Ashanti Palace Band. Now some brands never says here Koya Enyum. Medium you mean mo de be o mo rehearse no ebi no makotum eni me kwa no mse ene aka bo na otwe enti ene bo bo no so e bo so ja ekuduru enkran ko shenyu me ase na nyu no na aye o he ni wa me di siko mi ko fro bi na de ko chi e da meka Ninsu mini bi no de mi akojina bontin so okay come on sem ho abu ni die nya ni nya me no prano asa matida o achewu na achire no na ye we ose enna refika kra na sembi wom odo ya se ye di CD na ehwe ye CD anom se no aya se yasen ebi ya semu a kansa se ye ka wonum awo abontin mfra hontuma odo ni ase di CD na fine odo ni ase ene na mafo ya on to sebe mpu ni apa hontuma ni e kan se de yepe bia hwe empani eso ofra na eja nyu no ba na manfo so enti no ane menyomu a be ye edikan onu omu nyina na e ya pa wa no enu ho nyina na ya pa enti from ye enyum bebre enyum bebre o Ashanti Palace Band ewo mu a na e free Ashanti Palace Band e ona mkoye Philomena woni kan mini udo idie ampara jiso Philomena woni kan mini udo idie krabia Philomena mani ajo Philomena na nyumo no so boy hate papa sabre no na ye wo ai stations ye miensa GBC 2 GBC 1 and external na ne ye frɛ tema de ne wo ho no tu pompu ube bietie sa na tie sis one for afidi anto ho sa na sa anyumo no ebia at the external na ye bo Philomena odo ba to GBC 2 na ye bo Philomena ebe ko GBC 1 ne ye se ebo ne ye bo enam sa anyumo we so ene ma Renem Kabaka senior Donko sa enti ampadu ba ne Donko die no family agro no friend the toa and I'm my friend the boa ne de wa kaifne the toa oko yes me toa ana also the boa ona obo
Oh, that maniaji. Missy me humwa, no maniaji, papa. We na ye be ya betina na ho ye metie nyansa semsi ye metie abakọ semsi enu nti na TETE MMOFRA TV ye de yakase kwan bia so a ye mpanyimfu a nyame aye adoma ne oma ho odi kuro momote ase no ye ba hwehwe mu nyina na ya serewo se omo mambe kan BBC emfa nkyere ye fi say Highlife de ene ne Ghana ye de wo ye papa num ye mpanimfo emu akasi MPs ministers judges lawyers eno an omo de sai o jomboli ni subi ene yi chese e de ji wo mani a nenso asende no ye mamu abodin kura na ye mpanimfo mom ye hwe na ye nye niema ye ne mpanyin dodo no ate ase ye hwehwe wo eti movie no na adete ho anase otoko so tena ban na samre na ban ye di Great Africans enti ye anyum bebre na emu a na ban no kofo na msa ko nkran asako bi masako bi masako di dokono enti nkran no mu na me be kumase na be hia menua Collins Mafu BB Collins. Oh BB be shy. Ono so na time me bo Asante Palace no. No so bo Kotoko string band. Let us see ni be ho. Enti e shy no so kojo na se wo hen na so na mo nkra no maba. And was here near me say me to me mo ban bia. Enti e yenka mum. Me so first na me bo guitar to. Yeah. Enti e ka bo mo no. Ono guitar bo ni chair me die. Ana me nso me nyum to nso chair ne die. Ntie ne kwabna fa guitar no. Na me nso me fa nyum no. Ti mumienu. Oh. Enti pasa no. Na wodi kan aye enyum bi ama ma be fe no furi ofobros. Ana we say ma ni hiase ye enyum ma no. Enti adwo be ne kura de ka akire o. Nanu ya ambo. Adwo be ne de na che say enyum a ye koye no. Na nka ho. Na nka ho. Ne wonyu bi hallelujah hosanna amen. Hallelujah. O my nyina yo. Sanyo no ova mo na moto e. Na moto e mi ne ko. Adwo be ne echi. Hallelujah. Be papa. First na eye madwen na mka se bi a enfante eye papa no mfante fo yi bi na tu yo. Ene tu e. Me na moto e. Anyum we de yesi e hwehwe ni sisi a ba bi a menya no nti akire me se sa anyum no me de beba beto so abo ama yeti efu atie eye de papa se wuti a won say yes ana anyum no so nko ne se de se enye one key ne boy ye start D ya change ko F ne de abadi ne de abaji na sa amra anyum we ye de 1 year ana rehearse na ye single so ana oforisi ye nkamum na nyu nkamo area G F we dey and then ayi o se sa na mpel enti na guitar ni num to de munnim course no munnim se de ponchi ni ade enti sabre emre bi atwam na me ne captain free over the captain ye ko ye ni bamfo ye bo ayi bi wo tema enti ye ko e ne ma ya nwumi adwo beni no asemi ehini mi aha me asemi aha mi ehini mi asemi me hwe anhwe o minua mi mani nsu onyi asembi ni sana no ma ya sa no no enti ya chia bibi no na ya nso samre na BBT pankro no baby ana otie na kanie ni ho enti e be reza e watafo baby ame metie no ne rezi wie ni e kwa adwo bene no otonsa bia apetesi doka e watafo formas ho enti e kwa ani afa ho
Agya akutwa kakra ye konso we kura guitar ne tape recorder enti da ku ye koya na mamne say na mo mu ya nwumtofo na mo ba na mo mama hu mo mama hu ni ani asi adwo do be nwum e wa me se kwamra press me na adwo na de ntu da wo ya se mi ahini mi ha me ase mi ha mi ahini mi ase mi hwe o mini ami mani nsi onyi ase mbini ani ase mi hwe o adwo bene na mo de be share wow di hona ni di be share mu hona di be share mu ani ese nyama aboni dwetire o because said the nkrofo be fast wa koto na de no afi wo se he enam wo he nyina mo pa mo wini nyina mo ye adwa binasi da mo aye bi o mo aye bi pa na hoden so wo ho se me hwe se de bandstand ukura microphone na auto duma me de bia me hwe me hwa me si da bi se me so me picking niema kakra kakra free ye mpanyimfo ye ho te mo nyom ne de ma ye madwen se me mo kura na mo gya to ye nya ato fi se mo so agu ye ho sanity se ye susu ye di akire na enimu a o etese ba ku ya o kan ye ya se gospel ya sing to praise the Lord hallelujah hosanna amen matido na metibia na so na enwom ne ye me de minim se enwom no kura mo na mo ye ene adwa bi na no adwa bi na chi se de me ba ko hwehwe ni nyina ba ko hwehwe ni nyina se so nyame adaro ma me so mate ban ya me kura mu na me ne me banfo yi yesu ya na amanfo ntie empanyinyom no dodo na na yente no abontin oh se me kai se emre bi mini teacher africana ya teacher ya ena obi obo bi we findi kakra ye ko bo program bi o tema na so jaban e ko back ye enti ye ko ye rehearse no na me banfo no ye rehearse ya na nyuwe me ko abo bi aba kan ya o picture me ye rehearse ya na so japani bi pa free so no sale ba wasi say na ba we die obo be gina o hwe mi sa no diska ta na mo into Afro coin and the boy says yeah Baffour baby I die no sada obi papa we hey ya rezi wa no bie ni ho agba e kana koma na onim se offer wonyum we mekwa ma obi aba se me ne me banfo start me na meto me ma omonto na unya start panyimfo ati wo ne tese mesiri ati wo nyana obi a atu bi woni tirim obese na ne tese wo meni munyum no na eye me de so memi ndai ye kobo ba bi na yese no na me de ba bandstand na ayie no doso ayie maako dubaako efunu dubaako ene na mo yese 12 yese sa mo boaboa no nti no mo ye ebi nya ba bi nyina na ye de watwere ho e wo twere so asante achim twere so na ye manya kwan anto saadum no mi wie na madwa because ene na me de ba bandstand so mo begja mo kura mama ba no na aye asem eti mekwa mo bia ba de nyam ene de yate dwom na etiefo se mo papa yi na to mekwa mo bia ba kanea ope kire mi enam obi suno bia ye mi asimu ena wa ye oyini bonia ye onipa nye enam bia so na homanu suru DJ Hamon se sankantimpo bi sudi asampa dodo afranto mago onipa ye te sabo akuko wi asimu odidi wi anu adna no adu ono aneto no nyum na me de me prapra ho etiefo ye kwakoje nkrato aba ye beto aso na medical catchem say TETE MMOFRA online TV ani yedi dwuman oko social media handles ni nyina on sabe kan enkoma yedi opese ofre na wo so kire wadwen wo dwumadi so a ye numbers ya yedi dwuma no 0257 33 50
5097 0257 33 5097 and I say 020 311 8711 020 311 8711 ofreya the opese nkunahya opese okachire ye papa yi na waka yesere mo ubebusa bibia ubebusa de ani die wo ho edamu nyina mase yetwa ehu aba yo etiefo yakoya yaba nkomana yede na yeguso enche yede dwumadie no ebekwa wiye enti se opese ofra number no ana bede tu dwa no afre da enyum no bi wo ho a mepese sese ne ya wabai bigidi yese bibire wo ho na mema wakwanya no waka mu be mienu asemiensa bi ye ka no wi a meja wa mo akọ na mesa mahia ofiri se dodo no awo ho sese okwa kai ho a na yi dodo no api enyum no bi wo ha menim sese ona auto se ai mekwa mo bi abai mi ko to nu be bi e mo bi bisa me se asem bi wo wadwene ho a wonti ase na msi DJ Hamo sese anam si DJ Hammond se Sakatimpo bi yeah udi asempa dodo a ufran tomago na Sakatimpo bi no mene me se kejesi efam se no wo fase jesi nyum se matu jesi nyum enti me kwa no wo chem se ba fo na wo Sakatimpo bi no oti ase am si debi o se eye ese ankasi ni mpobi ase wo di ese ankasi mpobi na krofo se ya akokọ se kokunu anu wo so debele ase mo die se ankasi ni mpobi ina ese ankasi mpobi ankasi ni mpobi se emrebi panyi wo fi eye 1980 ya adwa bene ne bae 81 ena o kaka unyashe kaka unyashe we mashi we enenti susukao na we unyahyo susuka hey hwe enyum de wa yibi onyame wo nhiraw na wa ma wa pomuden sa na enei bigidi yese mrantie ne mabawa wo mani je Highlife ho wo omutie bibi na yebeba ko search ni ahwehwe enyum no so okay se ne yebeba kututu CDC ahodo ne apawa ahodo a yedi agu dem na yenya yin yebetwe ne yatwe wa ya de ankasa amze obi aba homa no so hello mpacho yetie wo Buankra
Yes, yeah, that's it. You. Lady, and the year can Ahomano and the year to John Mrs. 0257 33 5097. And I say 020 311 8711. Ofra na only your papa. Edin command washing in crying. Washing in crying. She say, here in crash. Aha. No more bona basso so. Pacho, Ubia Bahama iso. You so Ubia Madia. And ye da yonko. If you are there, you be Munamusai. Oh, I'm ready to breathe. Hey, so me made awful. Na baby arrange you. My entra baby made awful. Na obi nya eni ayo. And a back by I go die for you, I go die for you. Make you no worry, I go die for you. I go die for you. Hello, Mpacho, me that so obi aba homa so. Hello. Yeah. Yeah, me pacho yete unkana kasa. Mate. Inshiraba. Yem TETE MMOFRA mpo. Me da se pa aya na wa share my na wa subscribe wa ma wo mo so entie ye no ye da se papa nkranfo nyine tie me gidi ye se abrochirefo nyina etie dodo no aso ko adwuma na eja o ma ba behwe no akire e wo YouTube da wo si nyame nhira wo oya me gidi se oya abrantie eso ahunu se niema se etwagu wo entintan fidie no so no emwa nchirima no na saabri enyum ba ko a mo yese odo sabi o misremika ayasi edisika na yei na mo amotena se hu se da bi eba emwa nchirima de enye ne sei no e kire se panyi wo fia ye de etonyuma ifra se me ifra mo fra ne ntiman kasa so on say music no ye di entertain nipa ana ye sanso educate nipa me kai se me ko dua enkwanta sambre no na so utie atafo ayensem no etututu obi ya ACN ya na me doma dua enkwanta na ni esiripe enti ye boban no na branch e bi oba obegina machi sa no asako oba no obegina machi sa no asako enti third one no na oba am se bra oba no se chia me am say I don't know why because you won't am gina yeah am say adai odi kai na otu ni botom no wayi enwahoma na wayi osije na maji na obisa am say unum nsano na na madam fo bi nsudeto na am say nsamo si apetesi madam se fabra apetesi galo ode bai adai ya o se kama boa me ko sha konfo enya ponchi no ode kwache no debi okokuno hunti apetesi no wia ode nyama no dua ya nkwanta sem na me kan na kache se wafa mawu oku na nyom bi ameto ye na twen no na sa no no se me nkai o se senye wa anka na dwi anka meku enyum entertainment ni danchen ya ye di educate ni ba on se osoro kurase edonto ni kuaye na ogbo ade o shira so pa ema onipa na edwomto se woto na woto no sebe badwin bam na to no se yen fantiti nipa bididi ye se nyame ebe shirawo sanity because
wa akwa ya penti ne wono anim se ninti na ye bria ye frɛ no bonsam kane ne ye frɛ no Lucifer since na dwuma no wo ya ne ye numto o di praise Nyankopɔn eti Onyankopɔn anije enwom to ho ne mum to a wo to no wo to no kwan papa so ana wo to no kwan be so eti mumunwum ne de efi ba ku se nim ana awrachichire wom sanete ye fa dwin wom ye de bobra mekai se nyakwanya na ye kobo ban bi wo eye Germany na ifri Sweden na car ye timu ayeko ye driver no ye Ghana ni ono no wo Berlin no aba be fire odi yeko na banfo ni nyina tika ne na me ti back seat na odi nyum bi shim na from Sweden to Germany ye baba ku twansu kura so kakra be 30 minutes ase 25 minutes ansana ye dru Berlin na o start enyum menenamu obradi mi dru chiri menenamu na me ti back seat wa na me hwe bra go baba bia me wo na Ghana so wo na me hu se yede empanyin mu nnwumi se yede bobra ebe kire se yefiri baabi ne bae ye besa kwinchi ti de ye bia no ebe ye ne atoto ya kwan ye ne yede aba firi se anoma bi ewusura eden a ntakra ebe ba fom da me da se papa me kasem we eye madam for sofu bi efe no any wo na any no ye ko na ye ko bo na yi na se na otweda no ne man om se enimo mo pa ne mo bi anu do ya wo mi ni anu bo ni pense mo mi anu do ya wo mi ni anu mo shera unyimu ye hayo akwabo anumba me na metoe ai high because unye nipa uye good pa unti upeja obetwe esi form sanity una otoye na metoe ba akwabo anetro ohwe high na oto nti nyame wonhyirawo amen wonhyirawo yo atiefo komana yede yesi yedi nu achi a mema papa ya tena se ama ne niema bi kura wanfa nto yie no na je se akofa ohaba meja na manako nemum munka hunu se dodo no wo ho ti mesa emresem no obeba o maka bi nkire efiri se na de matene masom no me kwa kohwehwe akira kwan na me soso me de aye adwuma omonwumu ana yesa ho nkwan yeto na yesu yedidi nyame nhyira no wa impro nipa bebere bat wonim se banfo ekọ yi ase kọbọ ban wo munwum ni nyina no enya bibidi de hwe o mabusua no eye papa yi de dai so na menim se eno nti na mse Nyankopɔn be hyira no yegu so mlesem no ombeti yenka medical ka se eye TETE MMOFRA online tv we so de ehuzem ni ha e ka fiasem e ka badwem basem ne ye kyerɛkyerɛ ye fa ye papa no ye wofanum ye nananom a wo ma ye bia ye de ye kuramu twitwe ye pese ye di wo manam achi no ne ye no wo ma bana wo mo asemre kakra abeka bibia kyerɛ eti tokoso na hwɛ ya wada bia donko brada bia na donko kyeremu kyerɛ na wa kyeremu akyerɛ bi no wa kyerɛ ne kama no na monkai se ya wada ede ya nim so mesa matena adwam a eno ye edawanim eno so yebedi ho dwuma eti social media handles ni nyina no o search ya TETE MMOFRA online tv on sabe kan yen eda YouTube eda Facebook eda Instagram eda X ne na kan ye friend Twitter no nyina eguo on sabe kan ye na wa anya bi anhwe no wa kwa akohwe mepa mo chew mesere mo mon subscribe na mon share na mon like na mon comment na de ya to sin wo mo so mo frɛ ye na mo ka kyerɛ ya de otwa sɛ nim sɛ na chiachia ibeti ne ye nyina de aye adwuma me tokoso ka sɛ opɛ sɛ obobo odwade hu dawuro wo ha ya bi ya prum adwuma bi a wo ye sɛ dan na wusie entoma na woton asase na woton car na woton kyɛ sɛ ano de bibibia la wo ye bia no
o matete mofra for ya sote a de bobo hu dawuro eduro kura fabra ye bobo hu dawuro kama ama akwa amansan ni me da mun nyina mu ase minim se mo bekan ho abrebia TETE MMOFRA ya kramo na ye kramo no me pese woto ne nwum ba ko etwato na ye no adi nkra kura yo enwam di etwato no ya anomantu a obuada papa na si anomantu a ojina ho eyi obuada Makani Mitra kwa ni asenye nchia okuyanchie anomantua obuada aboni de nyame na prani wono wa ewiasimo onyame bua ni obua ni wo bo onyame bua ni obua ni wo da fa bi hye na nyesa atiefo ma yenko me dase minim se de waya mai entwa hwa emne sim yesa hia wa obeba na watiefo asa betin pase me dase pa nyame wo nhiraw yo atiefo ene na yene mu adi nkra ya wode de yanim mu nsa ntwen donku pepepe eye edawanim eba bye bye.